Ner malaken yam kanasan kontin barwaisin lingwa same. Tikon ka breaking news bukona ling riwecha ka South Sudan ka Greater Penal State. Tikon ka gwad lera dangraw. Lera niyam bana roi ka kwi koran je tuɔɔk ka paloch. Ka paloch ka Greater Penal State. Paloch gwad dana tiya kerang. Gwad dana ti petroleum tinan tonga mi jendana buko roi ka je. Tiya kene malut. Ban mandan chor latin ban jelinga je lera me. Anyok rewde bana rach ka kwi jejen bor ka manan chikan ladan wale re kor wachi tuɔɔk bana me bana jeling agwa mi jiram jedit kanwar online tv channel gora jen wo jender subscribe ka de nyak baka nas ko kien ko de lerti de kan chamala shu gwesnetin gor kon kan wo de ko ten bana jo me bana jeling ka lo da gwa ko do badan cha jalat ke je kenyam deraner yene dial konde la dingwata me ni telo de lunga ya ka tadan guriya roi no gwata me kola ja nyak ran la doro gor no mishe ngaje no me ya kajemen chala dala ja gor ben wona mo kach bi gor pin gwas mo ko thoknath kami togo bi laro no togo nyong mete ke lerum dong de ran lar ba chang ku kam ne jin la notification la na je misran che komen so gwaye wana kare lerum kon lat ne me mu gi kon gwas me paloch no re wika paloch ala paloch airport gwada na melare nyale ya newton no terwal mi tuɔɔk ten no moral mo jenan bokku ni kenem gwada bana kulu in detail ka do bran je tuɔɔk je ko jen je tuɔɔk la tuɔɔk ka shete ka tiro ni la relong ka re kurdan je tuɔɔk kam dien kan kontin la dini jane okay chana jeling ci dini jane SSPDF nyen karodien ka paloch airport chala do ken cha ka laslet en wo de ka let ka paloch ci kana kula lok ken bi ka waka juba kan de ni ti jandang ro kel so na me ler dana ci dik but really ngadi ler dana chalat gwas me man goran no banyo ya kel na liangani je bas ka do dana bela dik je chalat nena wa kan de ni ti wa kan te ka paloch ka kor gwan ba ci ka jantana long no te ka rundi altan no te ga ni ga run ti chop ko wel tanin te ka run wel tanin te ka run die te ka paloch ngwa but kan te ka remote area gwan meterek no chicken jiga shimane ken you know tele de ni bote gerka ken de ni SSPDF to alo dunia ni tene no charo jen chak lan ne je ano so tele ka communication ke de indin konde la de ni kirma yadi la de ni SSPDF so mi chicken je ko chicken go jeno okay mi cha jodan cha de ngubu konlen de ni jen dangro wi kel chukaro din chujim chukaro din lat gwas kel chicken ko na banawo bu kono ka paloch ano michiwo ka falojo ko ken chajo den chaka linga ni ko la national authority tintre wiki juba ala kum kem yadit chajo den chaje ling so ken yulado no ko na bana wo ka juba so bana wo ka paloch antama bare nal ban jo gorum winimi ajen banin ka paloch ken michiwo jo palojo ano chikan gorno de ka wo ka ren nyalo de ka kot angwadmo chi koling ne ken kidinin ko la tinte winimo tinte ngwadmo ne chikan logo no kot gadat jendang ro kel ka paloch airport ko ken shi ke chuj tele kon makam ka tele to go to la ka cha ka wil ka chiken ji ke shi man ken ka tele yo bade kap kan ka run yal run de run wel ram ke don de run dan de ram ke de run dan wel cha lam ka tin ba no alo te jin ka ken de indeton ngwasmo ajen tukur chukuru to ngwasmo ko pen ka we re nyal so agenda an shoda larne me re wich ka paloch an wale no mi cha jeling no chaler cha jalat ajeler me malad yemene ke dindi jandang ru kel titre wi ka paloch duno kente ke remote area kan ka menger tiken kumo en wo gerne cha ka ger so jiken chulano wana bana lolu on gwata mi jen ko dan ci tuɔɔk so jena mone ler do den ban ling gwata me tanda nen ci koro da lat ke je kam jichen bor kene kuma kirma yadi ka Greater Penal State ano ka laaciaal so na me mdong de konling kaman chalat gwasa me men gorde ko nywa ya kel ala wai ami wukena gwalong ano wukena gwa ko dobrana chalat ke je wa consider konir kon la Nueri ano wukena gwa ke report danan cheling gwada me report ndong chalat rey jom ganware ano chicken la do nena ken chicken yongkel
shikana bar ke charge tulpin yong renial shika helicopter care ka kirma yadit shikana nak no so namo jena chalat tem raina mrai kono ka tin nyinkan ka bishok kana gwelek militia gwam chigurin tawtin ga galashal but min ko kono goro be ngajeno shika bom ajen dan shaling na manan shika bom kan en jejen bor no kadini kono anu ngandial tekere wurka tam right kono gwelek force ne kan gwelek militia kan yurin taw gurga kan tama ne kon la jejen bor so korche woko shi poinen nande kuma cha bok but jen ko le linga no tekere nyal misha naga kan ala one gunship but ngode kan confirmed and me karami ngany manana tuok but chala da native gojen wodong ka tuoko titi so cha one gunship cha je take down chicken nak no ka dobra na chalat kaje antama ka jen we chal ka gala shelone gor ken ne chal ka gwele force kan abishok force ko ken yigen ngare ko doron ken en winami bok dobra na chalat kaje watu de Uganda teten ti de Uganda kel ka ken yal me de Uganda ko dobra na chalat kaje wa ken cha ka joj so lerdian gwasame rewika malakal amrai kone ala chenere wan ci gadwal gu keno dong ba ka mak jejen bor so ci wayami ko do we ci wayami ci keke je kon kum kirmu yadi telo ngorlo ci kala la kum ko tama cha kum nyinyo kana nuare no shenga malarje ne ko e jejen borito e kanede lergala de ko operate no ne nuar wona lallat kaneja so jejen bor shun karwa da jejen bor ka ken kon ititi enin mat e jejen bor ko cicce mori de jaga auto ba na ke dem to no so a queen wane je ne kon la yen o jejen bor to e section no den no jejen bor ka kon dial okay ara muraje jiram to gwada antene jin jejen bor so whatever me to ka ce jitin gwada mo so de ni liu kel ka so cineme cha tuok mlong rana lenemo bana jalat so janana gode nyo yekel jejen bor we agwa jendana gor banyo yekel anyok jejen borsha goro kwer okay cha goro kwer bad ma ba ka bu mak chenta me dejen bu manan hunong beni jen SSPDF be ka meka ken helicopter cha kulingano shanak be ka ti dial kon dong dar no dar ka naga ko that's what they want to do jendan let ken but ngode jejen borsha bom jendana gode nyo yekel ban la rodien ban linka gwadan be biatamal